Kumshibanta ban kenteu ye jing reo spa ke East Gentia Hills District haka kam jungok kai perthei ni ke tourism kador bar snong cham cham harengkat ke jinge trailang bat ke cham cham tourism promotion society kin penlong ya ke tamasa ya ke balatip kum ke rinji and saksau festival kani ke tamasa kan sedang ha ke khat reo bat khat nyo trik ubnai no pra arajar arpu ar ha saksau cham cham East Gentia Hills District ka bajingai kumba arpusan kilometer no joai Hagani ka tamasa andan shibun ki jajing penbernya kum ka Miss Runji Falls ki jing shat jing ruai bat ki wei ki jajing penbernya ki bakin thop ki jing bam bat ki jing di baharukom kador bar snong cham cham kala khot bat wer ya barok ki nong sok snong ke jilla ban wan sakhi ya kani ka tamasa Renji and Saksa Festival arajar akuar haga kanrio 3 Desember bat kanyo 3 Desember angte ha Saksau cham cham Izan Hills ka location jong kane ka jaga dalam ratusan kilometer na dona joy bat hakene besi pinyo i sibon ki item ke bangi la konkret kom ki organizer ado ke tracking voting nanta ke photography competition fashion show nanta ki performance lagi nang chat bapau nam jangga na nangne na jala jangi me khalia bat ki DJ bat pinyo i hakene ka festival jangi kawe ka falls bapau nam ha po Meghalaya ketika Ranji Falls ma pila panman saki hak tegasi nangta ka jingi tanat jong ka saksau ka wa jong ka saksau bat ka jingkeng ka bala da chna angte ya chnong cham cham te kumtang khot sing bahaya phi baro ki nam sok chong jong ka jala Meghalaya baro panman saki ya kane ka festival jangi ka thong jangi ban palong ya kane ka festival kalong ban promote ya ka tourism angte ha saksau bat Ranji nomor kene kecaka kalong kawai kecaka bayi tenat mang kering bahaya ki toris ni iba mentaro ki bon ki toris ki lawan sakene kecaka bangi kwi nanti bah kene ke hakete ke sni ke jongka festival cibon ki toris kin man saki ya kene ke festival sini haga kan ru tarik yang pernah Desember arajar arpo ara wa kam jole kan nyau tarik Desember arajar arpo daw MI ki program ni benta ke kan ru tarik MI ke fashion show ki video one day ki program Wakam jule iki the one ki program kamu ada ong ki voting ki tracking ki photography competition wa ki the one. They ha ka khan yaw tarik one daw emi ka beauty contest ha kani ka beauty contest daw yo piyo ye ka beauty contest ka wa ki khna yong I na ka le yong ka rilom chan tia ki daw chim benta ko pen yo ki sap ki talan ka yong ki wa ha kani ka show le daw yo piyo ye ki ni ki the one ki talan ki wa ki khna yong I ki wa yo lar ki pen yo Sevin le kwa uang ipi wa niliang ki fashion show le daw wale daw polite sun chalam o wine ko konyong ga ya yi wa kam jole hakani ka fashion show daw kivi models ki daw him benta ne kaleng ki thaw yong ka khasi jan tia yi kam jole ada wi to ka beauty pageant daw yo pi ki rounds ki wa pher unus nam da wan ra yi pi ki wa mjo yo pi ki benta ki wa kam jole ipo ka fashion show la ni ka beauty pageant Sevin le daliang nga kwa o khot iki program bodo jo kerchan bi nei por chei por khot lang noi pie ka te ka siwo snyang ba hawan usakhi dei khmat iyong phi khnang bo ka program ki yong iyo man go ko bajong khot lang ai ki vitawan ki benta ki I thau ki wa ki perlok ki perjor yong I ki wa kam na shalong de ki vitawan ki thau lo snyang ba ha ki po use ki ka program ki yong I we would like to welcome all our friends who will be like from different parts of the state. I would like to request you to come and join us to witness our festival, which is going to happen on the 16th and 17th of December 2022. Thank you so much.